Kuda dayah kiban. Be ya komentar dayah le kameng ya hantom pernah hijau dayah. Piau gepoh hidayah gabu hanam putapu api. Nyolong hanaku bela tak salah. Yang salah. Yang maksuji putra itanyo urang ci bu mengerti. Wateiwa ni hidayah ilapor berita bagi tayo. Ipegah bagi tayo. Be langsung tacok sikap. Sang anu tayo ci pegantua buai lah. Hai. Saleh raya, miakan saleh bokrang. Yang salah tetap salah, yang butoi tetap butoi. Maksudnya menau mi bom pomeron. Drone nanu idaya, wadai lapor le anu min, nyen be langsung ni dengar. Nyokan aju puyai pegah le anu. Han malim anu mi mutua, munyo han sip adab ketayo urang ci ke gure anu. Han malim. Maka drone yang kajiat ke urang ci, nyawa anu miat yau ubud. Anu draw anu mangat dituri draw anu jauh anu bak pendidikan agama. Jauh anu bak daya. Be yo jauh anu udaya. Orangnya kana berita menau. Puat ya jauh anu udaya, terus udaya hipoh. Nah nanti puat ayan puan airon. Terus udaya itu pot. Terus udaya dibuli, terus udaya anu getanya hipoh. Hai mi mutuah. Nah orang yang pegah menau. Puat aja udayah, pegah kagak tak awak dayah. Yang pancuri pi awak dayah hendak pegah. Yang cuma pi awak dayah. Yang mencewek pi awak dayah. Yang jak bak rumah janda go pi awak dayah. Nyolong jauh bak drone malam yo. Kon awak dayah yang cuma. Tetapi awak cuma kai jak dayah. Mene pikir drone awak dayah cuma kon. Putra cit awak cuma kabeh hijau daya hadu. Barokon jih pancuri noi kampung. Gebedah ke ajuk jih ke deh hudaya. Wate wo beut i cuma. Sekolom ya beut i cua si bulan nambah lumo gop. Oh hiwo beut i cua dua boh lumo gop. Sogot cuma nambah lumo ngan dua boh lumo. Sini jawab tiga. Mutabau hanagot hai. Kipan cara le got dua boh lumo. Cuma-cuanya hanagot. Peur nambah lumo, peur dua boh lumo. Man so bro, cua dua boh lumo, ngon cua nambah lumo, so bro nambah lumo. So kalau mija udaya si bulan nambah lumo kadang awak tei woi daya haji si bulan dua boh lumo kan kagot becut tu kan awak daya pancuri putra cit pancuri kayak udaya. Ibarat awak daya mabuk awak daya imu judi awak daya ipiap bakong ipiap ganja ipiap sabai kon putra cit awak mabuk kayak dua udaya. Berokon so kalau mija udaya. Si uro si malam dua boh bungkuh bakong ipim. Liah hija udaya dua bak tagai kang kakurang macam tu. So kalau mija udaya rata rumah janda go biya hiji. Liah hija udaya taboh janda tagai kang kagot macam tu. Jadi kan awak daya bro nyo sakit hati ke otak kurang. Sebab ilung 2007 pun ikut agrun sampai 2020 kuda dayah kiban. Be ya komentar dayah le kameng ya hantom pernah hijau dayah. Piau gepoh hidayah gabu hanam putapu api. Depikiron huri dayah go tat dumpui le. Dayah nyan bengke. Hana istilah putamong mutogot Honda got lamengke hana istilah han. Hana urang liah blawa Muto Innova bang goblau, Honda Vario bang goblau, lihat goblau pertama ngaju lah mengke kekun, lah kena pot, lah sila, na rumpung orang, cin jawab tiga, hana rumpung orang, Honda Putra cik pertama lah mengke, Super John, Honda 70, Honda T Jamun, Honda nyan, truk kedeh lah mengke, ia kun leu orang pertama Honda bak bengke, tat bangai bengke. Lam bengke Honda bro mandum nyau rurang nyan pe atak luang kan bangai bengke lam bengke Honda bro kabeh ya tamang lam bengke budah tungkulan dayah ge pegot wate ge mele ya hainoi rumah busorel ge me busorel mekratan lo truk bat tengku ge keun gat le tengku gundang tan tapu tai tengku nyawa anak long yang gad kulung yang bro ni cak ke tengku
Itungku pidat. Gucukeh biau le tungku gucutien. Lapor bak polisi. Gucutien tawan. Tien gucutien lapor. Awak dia gucukeh biau. Mebak mai hantom kenang pau. Mebak dui hantom kenang pau. Nepi ke mangan than bak purnoa ne mi daya. Long na ne mi 70 daya hitiro. Naya ne mi paleh la bah ngai to huntut. Yan ma beli. Pui to huntut la bah ngon. Na tro tingkahnya ne mi. Punya ruh long idut again. Ku plui. Yo long kon tengah ku pegah. Ku bela tak butuh, ku bela tak salah kon. Yang salah tetap salah. Yang butoi tetap butoi. Maksudnya menau mi bom pomero ne. Dron ne na ne idaya. Wate lapor le ne min. Nyen be langsung ne dengar. Be muta dron ne bandit sayo. Katat bandit. Muta long awak ternigle awak penyang au. Ja ju dayah tunyok lam idong pimpinan laki tak pimpinan. Nempi ke mangan than bak sombut. Ikun leu reungnya cukup balah hero aku. Munya lagian soyu pedang dayah. Balah balik soyu ajo anu ka. Hai ikun leu reung munya tak dia hana mangan sombut soyu pedang dayah. Makan dah balah soyu ajo anu ka keno. Nya rồi kan? Ipi ke mangan thanไปเอาติวเตียดบอกแกรจีจุก็บ่แห่บัดสมบูรณ์บีโอทาlah kai tu nak ma ke tayoบีโอsalah kai tu nak ayah ke tayo nyolong hana ku bela tak salah yang salah yang maksudnya putra itanyo urang ci bu mengerti wateiwa ni idaya ilapor berita ba ke tayo ipegah ba ke tayo be langsung ta cok sikap sang tangan ni ke tayo ci pengantor buai lah hai Saleh raya, miakon saleh bokrang. Ote pegah lean ni, ma, tungku gecit gepoh long, ja ju kudeh, tu nak tungku bek lagi kan cara, kiban cit, truk kudeh tanyang, tungku, sinya long kai wo rumah, ia pegah, jih kenang poh, pernah masalah tungku idaya, gepegah le tungku, hana, anu drone, icu kolor gop icu kibang hang tempat tiga. Yang kolor yang na ba ada aja kabeh gadah mandum buat je man lung tanpa tiga oh nya mi ayah cara nge balik aja ke trap tiga tu berdua bum lungkop anu nya kan aju puyai pegah le anu han malem anu mi mutua munya han sip adab ke tayo urang ci ke gure anu han malin